Kako bi istražio da li su jaja zaista štetna, jedan student sa Univerziteta Harvard odlučio je da pojede čak 720 jaja tokom mesec dana. Nick Novik je pojeo 720 jaja za mesec dana u svrhu eksperimenta kako bi proverio kakav će uticaj to imati na njegovo telo. Jaja su dugo smatrana super hranom među posetiocima teretana i stručnjacima za ishranu. Međutim, mnogi lekari upozoravaju da konzumiranje jaja može podići nivo holesterola i dovesti do srčanih problema. Decenijama su žumanca bila na lošem glasu jer se ta mast taloži u krvnim sudovima i može ugroziti srce. Ipak novije istraživanje pokazuje da ovo možda nema direktan uticaj na nagomilavanje holesterola u organizmu. Kako bi istražio da li su jaja zaista štetna, student je pojeo 720 jaja za mesec dana. Nakon mesec dana tokom kojih je konzumirao u proseku 24 jaja dnevno, njegova vrednost lošeg holesterola LDL pala je za 18%. LDL holesterol je poznat kao loš jer se može taložiti u arterijama i povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, prenosi Daily Mail. S druge strane, dobar holesterol HDL pomaže u uklanjanju viška holesterola iz krvotoka i prenosi ga do jetre. Stručnjaci upozoravaju da previsok nivo LDL holesterola može povećati rizik od srčanih oboljenja. Doktor koji je doktorirao na temu metabolizma na Univerzitetu Oxford tokom eksperimenta ostaje pri svojoj standardnoj keto dijeti koja je bogata mesom, ribom, maslinovim uljem, orašasnim plodovima, tamnom čokoladom, sirom i jogurtom. Keto ishrana je dijeta sa visokim unosom masti koja ima za cilj prebacivanje tela u stanje u kojem koristi masti kao primarni izvor energije. Doktor je pripremao jaja na različite načine, pržena, kuvana, pečena i u obliku omleta i kaže da i nakon mesec dana nije izgubio apetit za njima. Iako je konzumirao ogroman broj jaja, njegova fizička rutina nije bila ekstremna. Bavio se treninzima koji koristi sopstvenu težinu tela u trajanju od 1 sata nedeljno. Uključivo je vežbe poput sklekova, zgibova, čučnjeva. U jednom trenutku doktor je počeo da uvodi u ishranu 60 grama ugljenih hidrata dnevno u obliku voća poput banana, borovnice i trešanja, jer veruje da unos ugljenih hidrata dodatno snižava nivo LDL holesterola. Naime, kod osoba na dijetama sa niskim unosom ugljenih hidrata često dolazi do povećanja nivoa LDL-a, jer telo počinje da koristi masti kao izvor energije. Znao sam da se LDL neće povećati i sada želim da podelim ovo sa članovima porodice koji se brinu šta jedem toliko jaja i mesa, glasio jedan od komentara na YouTube videu. Jedem jaje skoro svakodnevno već 67 godina i uvek sam bio u dobrom zdravlju, bez lekara i lekova, dodao je drugi.